إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أمها لويتي عزتري حاضرين إهنتري الله سبحانه وتعالى فضل رحمته كلانجي وقاوان تكون أول من إن إيمانك أهل ورين إن عقيدة أهل ورين الدين أهل ورين كم سبب الله تبارك وتعالى بابا لذكيرة القرآن بسبب هذه كلانجي ميومة كوكرم في من فهوج نبي أدي رسولا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم كسبب أول من ميدو كلانجي كقول تكون كقولك ممسكتو جماعة متري دعائك الله تبارك وتعالى أول من أبدوس مديمة تيجا مي عقيدة متيجا مي إيمان كم جسبهم مي إسلام كم جسبهم أقول من جه أخوان تكما أخوة أقول من جه هتوجا إسلامي إيماني لوبي دمهتشو ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮಂಗೆ ಬಸ್ ಮೀಹಕ ಅವಳ ಮಂಗೆ ಜಾತಿ ನೋತ ದುನಿಯವಿ ಎದುಮೆಗ್ಗ ಬೇನುಮೆಗ್ಗ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮುಗೆ ತಿಮಾಗೆ ಕ ಎ ಅಹುವಂತ ಕ ಎ ಗುಳುಂ ಖಂಡಾಣು ದೇವೆ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕ ವಾಗದಕ್ಕವ ಉರಿಹಾ ಇಲ್ಮು ವರಿಂ ಬಸ್ ಉರಿಹಾ ದುಆತುಂ ಬಸ್ ಉರಿಹಾ ವಾಯಿದುಂ ಬಸ್ قوال أباني يقين بس من وحدة من إسلامي إكوري كما إسلامي عقيدة إسلامي علقما إسلامي أخلاق إيجا قدالة هفهتو ميري أوغندا واغ دكان ميتانوغا فرصة لبي أدي ميري كاندايد فاي موضوع كي وربودو موضوع ورخاص موضوع أي عاشورا عاشورا کے موضوع نوتا عاشورا دوس اناتی وے اول من کوریگا دیکھونو منظر تکا اڑوے ہی واحد تکا میدو اول من فین منظر تکا اڑوے وے واحد تکا اول من گراجے گا تفات الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل رحمتو ميجي زمان كل كوريا ورا زمان تك كوريا ورا ميد الله تبارك وتعالى ميواني أقول منا علمي قطن تناوس كن دفاف علم ويرين أقول منا أقول من جراج اللي بفوالة كينا علم أقول من كتير كفتوري فوالة كينا هم بما ورق نميهم ميد ديني قطن هيلون تري وجه إكماكو أي أروها كيامنغن نميه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله سبحانه وتعالى كلامه دين كلامه وحي كلامه قرآن ذكر النصيحة اللي بين بيكمغا وحي رباني لمن كان له قلب هيتم ميها كش هيتم ميها كش هي فساد فواميها ك هين خراب فواميها ك كتم وركا قرآن آية كيويس حديث كيوادنس ये फायदा है कुरान ختم الله على قلوبهم الله سبحانه وتعالى مي جين خراب ويا سكة جسوا في نما يك هداية نورنا نهمي ملوك عزة تري عفوا أقول من شيء
ekama biruweti wan agon menge hi salamatu bawan erum mi hita qur'an ge ayat ge tilawat kurewunima e aduwi wunima asar qur'an innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana mu'minun naki ebamihun nang Allah handam vima ekalaga medin handuma koddewunima ebamihun ge hitta ruru alagen dane hitta ka biruweti kam mannane hitta madumoli wane e hitta kan ufaveri kan libe adi Allah ge ayat kiyevi janama zadatuhum imanan ebamihun ge iman kan iturwan ekamako hiten netiya ko faida to Quran hiten mutakassadin ufude hin oefa alqasama wa huwa shahid ina jihe wa'd nasihata kanula aduwa adiyan hadiru inna emima yaqinun was kashawarum was Allah subhanahu wa ta'ala ge Quran kalam nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnan e wa'd nasiha beenum vegen ikhlas terikama ekuga hadiru hunna hitaka ege faida Quran ekamako ehem beenun takigga ehem faida egga nuwata ehem kamaka guligin mes bayem mi hun aduwa ha eba mi hunage ege faida en Quran ehem bi malgon men emmem ves mi ma majli huga dhikr ge majli he malaika be kalum wadagen tibwa majli he ehem malgon men emmem ves mi ayata eggo tan malgon men ge hin hadir ko ge kanuda aduwa ha Allah subhanahu wa ta'ala adi kalanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam divi irshadakum faada libeto masike Quran je Allah tabarak wa ta'ala algon irshad ya mahala wadi hadirin ngadi durunna gatun as-sawab Allah huriya be furna he tawfiq de wash amin ubati isatri ashura ki mi ummatu ge kuriga islami ummatu ge kurim ves bodu duwahe gotuga muhimmu duwahe gotuga faahaga kurewun aswa duwahe ege mane ki algon menge nabiya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge kurige anbiya rusulun ekale fanuge logweti akhun rasuluna nabiyyun ebekalunge faratun aswa kamike ma nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam edoge muhimmu kamataka edoge thawaba darumaga bodu kamunge kare faanu komme aharko ashura doga roda hippevi makkaga kare faanu olu virus roda hippevi madina hijra kure bumunge kare faana fahaga kure woni feniwadaage nevi madina ga muqim wetibi yahudi ebami hum ashura doga war fori gadako roda hifa war bodu alkame gota war bodu duwa hegotan edu hoga he amal takure मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करे भी कले में की बेगेंगे मैं दुक्ति रोदा हिफा एमी होंगे कले फाना खबर दे ए मूसा अलैहि सलाम बनु इस्राइल फिरौन के अनियावरी कम नजात लिबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए उम्मत कामयाब दिव्य दुआ है अल्लाह अकबर और बड़ दुआ है नोत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलीमुल्लाह मैं अल्लाह फनु भी रसूल बेकलुंगे तेरे मरा खास बेफुले एकले गफान अल्लाह सुब्हानहु व तआला सीधा डायरेक्ट तर्जुमान कुनेती वहिया के वडागनवान मलाइकत कुनेती बिम्मती को हुन्नवा अल्लाह वाहक दिक अदी एकले गफान अल्लाह सुब्हानहु व तआला या वकिम बदल कुरे बुमट्टका एकनी मैं एकनी तूर सीना वडागन नेवी एकले गफान बावेले उन शरीय तौरा असल तौरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लियुवा फलौहा तक लियुवा फकले गफान दिबे अल्लाहु अकबर यह खास बेफुले एकमको एकले गफानो खास भी की वेगेंतो
ekale gafana men Allah kurimati kurevvi wara bodu jabarut wara jabbar man ula fanu tabbaru gada powerful mihege sab fir'auna enage lashkara enage aniyaverikama enage warugada kamu eneya muqabila kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala efada hivvarugada ketteri mativeri rasul fonube ekamaku banu israil ge tere fir'aunu alwati kon nikamiti kuramundiye bayge terega ufamvi dariye Musa alayhi salam ekale gafanu ufamvi wadaga tum ekale gafanu ge makamana kamboduwe hasu wadaga ne hadanu ben kuswi ehni fir'aunu ge verikan gelle daane tive fir'aunu ge verikan gelle daane kamuge biran enage kahinun ena khabar difawa khabari ge macca bina ko israil ge tere banu israil ge tere mufamwa dari gyatun enage verikan bindaga muguraga daane kamuge khabar enage kahinun ena difawa tive ekale ge rawa fawani waran nubare reume ei enenge biruhima muddatuga ufamba komme firihen dariyaku gatulu kur la ilaha illa Allah kum fada harukashi aniyaveri insanatto enage verikamuga ufamba waki naslegge la dari tuttu dari ufamuma gatulu kur nimman ekamaku evaruge nimmume nimman kereni hada warugada siyasaten enage atugawati maidetto warab powerful me warab barugada me warab mudaveri me e barweri kama mudaveri kama bodukam ungos ena ekko molifawa me ehvima misringe maccan adi banu israel ge maccan ewagutuga ena fakhruweri bodawa mungai timanne kademenna kandi bondi rizqudi kademen balhatta farataki timanne nunge mi misruge mihira bodeti binataka ahramut hadafa miwani tebami unge mi bodeti gandurutaka mita dasu demim mida arutta balhattani timanna nun ka ho heye tebami hona timanna nuni kalaku koba heye emme fakunge kalege dawwa uskure ana rabbukumul a'la kaleme maccawa emme mativeri emme bodu isfarata ki timanne kalange magama ene dan joni kiwegento ena lipfawa parweri kama musadikama tanwaskam fenifa kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna insanu ge tere maragina insanu na wagode gabati ezzeteri afun algon minje filawar de biganna Allah wahi kurawani insana yang ena tanwas kama mustadikama barweri ka libichiya ena mustadivi e hisabu ena ole la yatgha ena tughyan wegane ena tughyan wegane nuban unafahamiye ka badalu musandi umuge sabo musandi kama ki mu'minun nang heo ichenge kama ko eno mi hona norakka ich hamay go tabbaru erika fir'auna muqabila quran jawni musa alayhi salam ekama ko es ekale gafana Allah subhanahu wa ta'ala devi murti rushad ballawa musa ya harun alayhi salam de mekalo fir'aun ge gata islami da'wata ge Allah tabarak wa ta'ala fonwani ekama ko musa alayhi salam fir'aun ge paru erikam feni mekale gafano khudu fir'aun ge aniya erikam biruka adi harun alayhi salam ekale gafana ekuga ehiteri ekam ga levuma du'a kore bi Allah subhanahu wa ta'ala du'a ijab kore Allah wa aykurawani فاذهبا إلى فرعون إنه طغى فرعون के गाता दाश इन्हें दावत दे कम को की नहीं فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرعون ويهن نمو إس إنا के गाता इस्लामी दावत है के दामी हो
eba mihunge gagu hunnan je akhlaq ega hifatanche tie debekalu tiu dashe debekalu madagen nawashe fir'aun ge gata ekamaku eneki nubanu de fami hen namois faqula lahu qawlan layyina ine hadu moli kamae kuga adaba kuga akhlaqa kuga riti ko bas munashe ene riti ko islam din ge da'wat desh Allahu akbar Musa alayhi salam fir'aun riti bahum e da'wat dinu man Allah subhanahu wa ta'ala amur qurban ei kanagi kama da'wa qurami hai ei rabbik kama da'wa qurami hai ei aniya veri kina to ani algon menge algon me miedo algon me muslimun mu'minun algon menge ilmu erina du'atu algon menge veri aniya veri vecchiya nu banu lafa kame koffiye mum vianu damago kundanya algon kina to hadanche Allahu akbar ilmu eri nihayatun dalil devaf dalil nangwa vidalwani riveti bahum madmatil ko riti ko nasihatu ke bas desh bay far algon men hew kadda takurima ebbay ko faratu hadi uturechi kima nafsu izzatu nafsu bay far insana mech gadawe gane bay far itangara emihum merum emihun raddu de eh nama isma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga akhlaq no ek awala de terkum kommes awanda meduga awan men ilmu erina meduga kodako sympathy wa bay akhum mukhtum bay mimman sheikh kiwe meveni chika raddu nu dewan sheikh kiwe eveni wahage ga raddu nu dewan Allahu akbar ilmu erinna di malang hada dogutaka ilmu erina di malak ya hadi uturu chissa ilmu erinna qura dutturala mi huriha kamagi awon fini hitakagu isna la finawa algon men kitab me fahar ko hindir wala fanamois ketteri wanje hecche ehni algon mi kaakuto algon ge akhun algon ge ukhtun ilmu erin du'atu naki ko baitto duniya dekunu mun insanita bashariyatu dekunu imme ma shakhsiyat muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adimala nukiya hadi chenge kade fana nukura duttura nge kade fana nujhe musibat algon men jehnato nujhen ehvima ekale faanu ge siyarat maden handam kollima abudues hitirive hifinive waane logoti akhum ibrali bigannach duniya ge evar baruga de jabrut e bodu siyasat ge ahlu eriya e bodu siyasat dan kinetto nimigen diyei Musa alayhi salama ena edda zamanatu surata qarnaku sure alwati koggen hulunu nikameti balikashi banu israil ge faatu alage fir'aun ge yo faruga de lashkar Allah subhanahu wa ta'ala kuda lahwa ge terega kada gharq kurevi haqqu mago sabitu algon minge wajibaki Allah subhanahu wa ta'ala baabane bi amr fulat tabkiyama algon minge wajibaki मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी भी मगुम हिंगुम अलगन में के वाजिब की नतीजा है कि ये अलगन में नेरेंजे चेनो नतीजा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन में दो करंजे अला अल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून मुमिनुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वकील करंजे नूरिहा हालत के मुमिनुन केतेरी वांचे है केतेरी मुगे वहां का गुनाह रको में स्पाई का कीवनी den komme kame kurias komme gote vies ki komme hene kanta dies angurala ge tibe minnu angurala ge tibe mi kinu den ki kuramvi tanta alifan jamvi tala falamvi magmuch nukunnamvi govamvi anguram kuramvi de ki kuramvi Allah rasula mi ummat ad-din bi muriti irshad mi ummatu ge salaf salih ashabe kalun tabi'un tabi' al-atba mi ummatu ge ilmu na taba'i tibe salih qulu bi gotai salih devi namuna algon me ifanje islami ummatu warab bodu siyasat nimigen diyei emirege darsa warab bodu gulum puri siyasat ge ewa ke baade e namuna galgon me nuhi fakin tolgun salam wani Musa alayhi salam ekale gfanu ge qawmu ge miyun ekale gfana bunani ki keto e Musa timam menge duas diye ye fir'aun ene ge lashkar ay go gairan ni fahat
timamenge duwas diyai Musa alayhi salam kike vidaawri ekale faana ka kuriye devenu gotenne diyarimatin devenu gotenne emburi aadimala deve kanne firaunu ge lashkar kurimatiga fahatun annani kurimatiga ma singa buru khande Musa alayhi salam dal kalla hama hilati henwane Allahu akbar hatar udaris insani ke duniyawi gotun insana goena kantat kurumga asbab tawga hifajje hai sabab takabbalanje ye bala fina Musa alayhi salam ekale faanu ge lashkar hoti kom halate gat hatar udaris fenu je hifagon muna ems magen salam fan Allah subhanahu wa ta'ala ge madad fiwa ekale faanu ge etimad wakil kurma iman ganguri minbaraki wagutun banu israil jawab de man kalla inna ma'iya rabbi sayahdin hama hilati henwane timan kale faana go timan kale faanu ge rabb timan kale faanu ge ila odi gemme ikalange timan kale faanu magdakwane Allah subhanahu wa ta'ala amru kore vi Musa e khambodun washe ti asako Musa alayhi salam ga asako ki ajab kat pura asako yani Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza ge kale faana dakwa asako kanu ge jasawat Musa alayhi salam ekale faanu ge isharatu kandu defali wegen iragen diyai masinga bodu magen hedigen diyai Musa alayhi salam banu Israil kandu raskor mattaka kandu ge bodu de fengadu de faratuga kattawdil azim bodu singa de farbada gota kolan huttune Musa alayhi salam ekale faanu tabawi mihun kolobuage maguraskori fir'aun maga dimak wali Allah tabarak wa taala kandu ekale ge bomaccha bandu desse Allahu akbar mi tarikh ga hingadiya warab bodu hadisa hai duniya ge puri warab bodu siyasat bina kore mi hai warab bodu hadarat bina kore mi hai ena ge hadarat majja fakhur weri mi adu fir'auniyatu alum dirwa fir'aun ge falsafa ya ena ge siyasat ya ena ge aqida ya ena ge din mi adu alkan kurum alum duniya ge taaruf wa mun zamane ga algon men visnal je Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala devi nasru ge bod kama e varugada veriya Allah tabarak wa ta'ala nikamit kurwa halal kurum bigoy Musa alayhi salam Allah tabarak wa ta'ala shukru ada kurum ge gotum rodhi pawan fettevi ei ashura Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ekale gfana sharia bawale um adwas kolo ekale gfana ka kuriya hukum takenna de Madina hijra kore vi fahum gina adab taka ahkam tabawale uni se ge kuringa ekale gfana Allah subhanahu wa ta'ala kuddam mattaka roda hippawa ashura do ge roda ekale gfana hippawa kama bani hijra kurum ge kuri kavis hijra kore fahum ekale gfana ingi wada ge nevi ashura do ki Musa alayhi salam Fir'aun kiban salam wadagen ne bodu victory bodu kamiyab ekale fan li wadagen ne mu'minun li wadagen ne duaska ehem hadith ul kore miki ke ana wa nahnu awla bi Musa minkum yahudinna ekale fan hadith ul kore khale me no gure Musa alayhi salam ma awla be timam me yani Musa alayhi salam ka Allah subhanahu wa ta'ala fanu rasul nabiyye ekale fana haqqut ga imam vi mihun naki isra banu Israil ge tere ei mu'minu muslim yahudi na ko behe kam yahudi naki ekale fanu awhar wadaga tuma fahuga ekale fanu ge din olwali mihun ekale fanu ge din badal kuri mihun eba mihun ge amil hawa nafsu iskom Allah subhanahu wa ta'ala ge din emihun ge amilla qabila dinakan hedi bay hebe mai mihun kom kamet Rasul sallallahu alaihi wasallam waqtu mu'minun muslimun ingevi miyad roda hifashe hisabum ashura doge roda vi farubekam uriha muslimun ashura doge roda hifam ai fadkam godi in gutta Allah tabarak wa taala Ramadan mahu roda fardu kuremi Ramadan mahu roda fardu kuremi ihsabu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul kuremi kale me beinu mi hako ashura do roda hifashe
benu miya ko ifasha mani ki wajiben nu ikamaku kadawegen wa sunnaten ini ekale fan hadis ru kurabwa wani inni ahtasibu ala allah timan kale fanu ummid kurame allah subhanahu wa ta'ala mi rodage sawbun en aharu ke fafa fussawana kama allahu akbar hadu bodu sawabe ke hadu bodu dharma ke lebo ite akhu awgon men abadu fafa kokko tibe mi hun awgon men riyad wal fafa kurave mi hun awmen sawabu ginawegen dharma ginawegen ulave kanne adi kiyen ei evs mihaka gina wane chennu awgon men komme mihaki sallallahu subhanahu wa ta'ala ga hadarat deve iruga maduwe fonna mihe sawaba dharma maduwegen ekama kambadu wana mihe rasul bekalna nabi bekalu nafsi nafsi mishi'aru gatiman salaam qur'an deve mihe gom allah ga hadarat dadu ayga awgon menna sawaba dharma benu banget algonne me libe kureve madu etikolu adi ehem mi hunge riba gunegen ehem mi hunge aburan aragen ehem mi hunna jessum koggen naganuda algonne hewkan rakka kon adi hew amalu ginan kureve to balanche bima ashura dos ma nabiy sallallahu alaihi wasallam roda hibbevi adi ekalege faanu emme fahun devi irshadaki ashura duas eidiha muharram edua hoge edduas kurin tasua duas muharram hoge nuwana duoga devsti man kale fan roda hippawa hushime ekama kale fan avhar wadagen nevi ehbima ilmu rin dekeda wagotuga ashura duoge rodage edduas kurin nuwana duaha dihawana duas mi deroda hifumaki mu'minun nge devigem wakame kivegen ei ehukam ga yahudi nawre kuriyara di mattaka adi yahudi na tafatu mattaka ehmima bay be folunge ijtihad be folun vidalwani nuwana du nuhi finche mihe ko dihenge gara hifasha de du samakul ei awgon me fiqhi go to fiqhi masale e ha bodu araru jawab ka danche kamenu insana ko bidu veri wane ka ko sunni wana masale nu ei kiye ma nabiy sallallahu alaihi wasallam de irshad agte hukam hasil kurebe to balanchi لوتي عزت رياخو عاشورا के मुनासबत आशूरा के मिनंग मुल दुनिया का इसमें दिया हादिसा है वो रविस अवगन में न मियाँ तो बोड़ुआ हैं सब पे वैसे बोए इन्हीं दी है आशूरा का मुअमिनु सालिहु मुअमिनु तेदुरी इस्लामु मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगत तबावी मी हूँ एकले फानु का साबे करूँगे मगत तबावी मी हूँ सालिहु सलफु सालिहु के मगु हिंगे मुअमिनु के बाबी हूँ इन में रोदे तिबे दुस इन नमोस मी उम्मतंग ऐसवा बाय वोड़े ती नुरक्का तेरी फितुर तक के सबबों हलाक वे फ़ावा बाय मज़हब तक में बहुरी ege asal algon menge eddimalu aneddimalu ego migotun algon menge kera wannamun nukunnamun feturemun emburamun sembramun ebade hembi algon men mifada munasabati ga kiveto efada muhim waha kaikan ali algon udammi algon menge dinaki algon menge diri ulama algon menge muamalat taka algon menge siyasata tusada huriha ichaka meduga irshad ta genwa fawa mati verdine no mati zeteri akhu algon menge emme rode tibe iruga mol duniye ge kankolu takuga karbala ga iraq ga iran ga hindu kara ga pakistan ga nuwata ehim misbain arabi qawm taga ajabi ge qawm takuga islam din nisbah wa baykum hunge bawle ebami hunneke nasoran ke ge ebami hunge majusi neke tibe fulun adu sawan sunni muslimun shi'i muslimun kiyadu awun henu kiya awun kiyani muslimunna shi'inna nuwata sunni muslimunna shi'inna ki mi ummatu ga ufedunu waran nurakka teri waram biruweri mi ummatan libunu waram bodu nikameti kame e nikameti kam ali radiyallahu anhu wa fawga kale fanu ge zamanu fashage miada hamaya mi umma midani e nikameti kamuge raha dekemu Ali radhiyallahu anhu wa
Muawiya radhiyallahu anhu ge meduga ufedunu khilaf Usman radhiyallahu anhu shahidu ma gudige ekalege fana bayatu ifumuge masalaga mi edebekalunge deetire goyi siyasi masale ebbekalugu dekile vi bayatu ifumuge kuri mikam wanchene ane bekalugu dekile vi bayatu ifuma famu mikam wanchene ei Usman radhiyallahu anhu qatl kuri kamuge tuhumatu ele mi hunge mancha hadd qa'im kurun man Allah ge hadd ekalange baabale bi hukum muslimun ge maslahata kattaka laskure vidane lasbumuge sababu tak atwa dane bay faru ekimiu eki edumuga eki kankan kurang ule iruga ilmu erin nuwata qawmuge verin avsaraganu gatumaki eye kashigam wakamenu ei ummata gellume libidanikam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ummat ge hatarwana khalifa ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mativeri ilmu eri imam mativeri jalilul qadr sahabi warabboda visnum furtunu be folege kale faanu visnew mafahuga ekalege faanu ge lashkaru ge terega tibi khainu Usman radhiyallahu anhu ge mancha bagaga kurmihu ebamin ge mancha hadd qa'im nukurwa laskureke warabbodu maslahati ngowege ei ilmu eri visnu teri hakimaku kurwa hukme ekamaku Muawiya radhiyallahu anhu hukum fulu visni wada nugati hemi me kale faanu khilafu wi e khilafu ge sababu ummat ad-dimawi waran nurakkateni bodu defitun mi defituna kiwes aslu siyasi defituna ekamaku mi de siyasi fituna ki abadu es siyasatu ge tereen laga ummat ban namues ummatu ge aqida akhlaq asar kurwa inch hemi ma algon men siyasi wahaka dakkan cheheni ehmima algon men siyasi wahaka dakkairu ilmi hamataka usul ge mati misna ge hikmata guga dakkan cheheni algon men naki magmachan kunna mihun kahla mihun begennuwan islami ummatu ge ilmu erinna du'atunna ba'du nasiha degwa befulunge gaga hikmata ketterika kunna chehene algon men avasaragan gingos kame goswijiya den algon men ge nafsabas maafnu kurevene ekam algon menna e mi nenge kamega kiwe to algon wadiganna mi kiye madun tibun ei warab bodu hikmaten hagigatu hemi ma mifada fituna meri zamanega algon me muslimu warab bodu visnache ekam balwa lowati izzateri akhum Ali radhiyallahu anhu wa Muawiya radhiyallahu anhu de bekalunge khilafuga khawarijun nukuti em furtam khawarijunge nukutumuge en aslaki siyasat ehni ebamihun nukuti islami ummatuge al imamatul kubra khilafat verikam bodu einun to miyadues muslimun kafir kura jamaatuge mihun kura masekatege islami gawmuta kafir kurma verikama baru damagatu ege reaction gotan khawarijunna idikolan adawat terikam ge sababu nukuti kombayt shia nukume islami ummatuga khawarijun ifal duwali shia nukume anifal duwali meduga mitibi sunni muslimu kol Muawiya radhiyallahu anhu ge mancha baytu fi islami umma ba'u mafahuga alun evvi yafahuga Muawiya radhiyallahu anhu awhar wada tu kuriga muslimun ge mashwara ka nula ekale gufanan heddewu mutaki ekale gufanu darikanu Yazid baytu Yazid ki ekale gufanu ge khalifa kamuga kadalu islami ummatu ge bodti ruusun tibi bodti ilmu eri bodti mujahidun bodti hikmat teri ashab bekalunge zuwan jile juwan jamaate ebefulu e jamaatu ge mes befulu ko mikama ka rohi wade nugannawa eki islami ummatu ge khilafatu wata amerikan hawalu wanje hekote non hagigatu ekama ko ekan ehem begen diye mumge sababun Hasan radhiyallahu anhu rohi wada nugannawa Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu rohi wada nugannawa ehem mes ilmu eri sahabi ekama idikol sham ga Yazid baytu hifuni Hijaz karaga Kufa ga Basra ga adi Iraq Iran sarahadduga
tibi mihum Hasan radhiyallahu anhu migoni kaleg fanu ga haqqike kaleg fanu Yazid bayt hifan kamata kaleg fanu Iraqan anna shay timammen kaleg fanu bayt hifafa e kaleg fanu ki ma aulad wa be fulan subhanallah ma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge kafa darikal Husain radhiyallahu anhu suwarugege malenge Allah subhanahu wa ta'ala izzata sharaf devi e ma shakhsiyat ekam kaleg fanu Iraqan nukuma wadagennu muge kuriga siyasi masrahu huri waran murakkatin ku kamawatibe matiwere sahabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fada hewde ede befuluge kaleg fanu wadaen dennevi kaleg fanu wadanu gannawash kaleg fanu ti wadagennu kummai ki kahatan heje Iran ge ahlu werin eba mihunna kaleg fanu kin toye kashawar pore eba mihunna hitu bar nukurak washe e mihunna ki kaleg fanu ge babba fula khiyal terwi mihunna eba mihunna ki mihumata khiyal terwi bay ke mihunna gatan udash ekamako hitamaya ekuga Hasan radhiyallahu anhu Iraqum warangkina siditaka warangkina da'watu takuga kaleg fana libun itubar ei etta qabila takike mihu baraha hawre gina mihu kaleg fana mi ummatuge khalifa ekam mi ummatuge imam ekam baytu fan tayyar tibikam wahaka subhanallah Hasan radhiyallahu anhu khabaran kaleg fana kehi libi wada kaleg fana sahabe kalunge tere irshad de bin nasihat de be fulunge wahak da adu ko fahuga ekam shukr ada kurwa akhir waqtu ga nukume wada subhanallah natija warang hit ko dimawi Ubaidullah ibn Ziyad aniya veri jahil nubanu nafami he basra ge veri ekam murimiha Yazid ge faratu ena basra ge veri kama badalu kureveni adi ena itna hawalu mafahuga Hasan radhiyallahu anhu Iraq wadaginnu muge kuriga rishwatu di lari baha fasa baha Hasan radhiyallahu anhu wa baytu fan tayyar tibi bodati qabila ka uriha emmen ganela nimaf ekale fanu Iraq wadagatu muge kuriga ena ge lashkar funwa ekale fanu hamala divwa aniyale kama ekuga ekale fanu ge ahlul bayt ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge aila bodu adade 16 nuwata ashara bekadu shahid kallu mi munasabatuga mu'minunge hittaka lotakum eta zamanakum fishigen karuna alamu anna hitama veri biruveri tera hadisa ngikamaku Husain radhiyallahu anhu akale fanu ge hamme kamaluna daridari kamaluna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam aila qatluge diu e hitama ge sababu algon menna muti kon kametto Yahudina Nasarana majusinge sunna dirubunto nu islami sunna yani Hasan radhiyallahu anhu awre ma bekale kale gafanu bafakanu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kale gafanu khawarijunge aniya amerika ma khawarijunge atun shahidu wadage nabi rambo mahuga hukuru duwahuge fatisna ma da nukume wadage namaniko Allah she hukum wani kalanga hukume mi bimmati go onnan jeheni ehme islami dawla bina kurumuge namuga anuge khawariju mi ummatuge hatar wana khalifa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qatul kurfi emihum yadu islami umma kafir qurani me sebami hum yadu islami ummatuge ilmu werinna dimal fis hama egota muamala emihum nabedu muamala kuramunge gendani islami ummatuge kitab ko mithla fitnata miedu ani waram bodan ammo e fami fitna ki lobo et izzat ri afu siyasi edum takega khawarijunna shia mufiddi fitna takke e fitnata miedu es algon menge tera algon menge islami adab akhlaq ge macca miedu nimani gadawe fa siyasi wagutu ama siyasi nang ama siyasi josha fori ama ilmi qur'an sunnat deen akhlaq nowe nuto algon men emmen ibra libi gannan che Allah subhanahu wa ta'ala algon shati amha lawati izzat riafun algon men ge verinna rayitunna tidmaga hewkay minbar kurwashi algon men emmenna Allah subhanahu wa ta'ala hidayat dakwa hidayat mati ge sabit ko devashi
mi islami ummataki ebbai kwanin bai de ke lobi wa ek kwanin ka kan heu dua kon hedi ummaten ehen namoz shiange nuba ade mi dual gon menge terega feturi fawani ei siyasatu ge namuga verin nang hadichi goma verin rayitun nang chi goma rayitu verin nang chi go shiang emme for tamames ashab bekalun nang hadichi go al quran go feshi shiang emme for tamames mi ummatu ge ahlu verin nang e nuba ade mi ge terega feturi e nuba fituna miyadu democracy yesa di comment ge terega salgon ge ter as mbani mi ki algon nang medinu ga hudda kamennu algon men je islami akhlaq mati ge demi hunna allah tabarak wa taala barakat teri ashura duwahuga algon men sharu kure mi kantange edo ge roda hifung ekani roda hifung ekani edo ga ehem bawaru kantata ke quraga sharu kurwa fe nuwe ituru khurafi kantata kurmaki ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge tedumaga khilaf kame yeduge hukuru khutba ege tafsil ka warabda fude allah tabarak wa taala algon men hewd tawfiq de qabul kurwashi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin